ariko hari n'abagabo batarabizegwa ariko bazabahisha amafaranga tabwira umugore neza icyo kintu ahubwo niba ukitubwira none niba ari igihe ca kapu abagabo mu kanwa kabo bahora ntafaranga bahora barira umugabo kuzumera gute antuzewe nguko ntuzi ko atafaranga zibaho ariko ipurusa nyinshi zigira abagore kubera ko iyo abagore baje kuba aribo baza bapagasa kuko twe tuba dupagasa muzukuri uzureba cyane cyane iyo umugore atangiye gupagasa niba utazumwizego wambaza kena ngo twadufaranga azanye twiwe twose akoreye tatugaragaze akena ngo umugabo gusa ari ukomeze gusohora bamubwira ngo bakoreye ngaya cyangwa bazanye amafaranga ya tuyakoresha ngana hama mu nyuma koreke yibagira anakubabarira yego nta gwangu nta cumba c'ugwangu biba mu mutima wiwe ntatoranye uyu muntu agira akantu ka sociability rero agira umubano mwiza cyane ngo nabandi uyu turacari ku musange tugiye kuvuga rero ibintu bibi by'umusange arabifise kandi yari afite ibyiza byinshi ibyo byari ibyiza tugiye rero kuvuga ibintu bibi umusange agira muraho nshuti bavandimwe inshuti zacu za channel yacu ya Kamenyero official twagarutse tunabashimira kukundo mukomeza kutugaragariza buri munsi tubona abagenda biyongera subscribe abatera commentaire tuza tubabona kweri muza mudukurikirana turabashimiye cyane niyo mpamvu natwe tutacitse intege twagumye tuza n'ubundi twagarutse twabazaniye n'abandi batumirwa bashasha mutari mumenyereye kuri kamera zacu n'ubundi abo muzaza mukenera bose tuzaza tuza kubganyu kugira ngo twungurane ibintu byinshi rero ndanabashimiye cyane mbahaye n'ikaze tubane mu kiganiro ciza tugiye kwinjiramo kandi iruhande rwanje ndi kumwe n'umutumirwa ni pasiteri araje abibwire ku burambuye ababwire n'itorero asengeramo hanyuma turaza kuganira n'ibindi yaje kutwigisha hejuru y'abantu babiri babana badahuje imiterere ariko bakabana mu nzu umugore n'umugabo hari n'abandi nk'abapangaye bobana ariko badahuje imiterere ariko yaje kutubwira uburyo kimwobana mufite imiterere itandukanye ariko mukabana neza tumwumva ko ari ikiganiro ciza muze mubane natwe rero ndatinze karibu pasiteri wo kwibwira abadukurikiranye urakoze cyane amazina yanje nitwa Goreth ntabwo nitwa pasiteri Goreth pasiteri nabwo yagiye nitwa Goreth urakoze kumikaribu asande cyane asande turakwiyegereje akantu ka pasiteri umuntu kagira karwa kakamera nk'izi arigenza aje kwivuga nkama mvuga ngo ndi wa bishop runaka kandi nyine urumva kera ko nakantu kamwe twigishije nk'umuntu nyine w'umupasiteri rero turakwiyegereje pasiteri murakoze hanyuma narimvuze topic ukuntu ivuga hejuru y'abantu babiri babana badahuje imiterere uburyo kibobana bagahuza kandi badahuje imiterere turaje tubiganire nanibagiye no kwakira abandi bari hirya ya kamera nabo ni abanyamakuru baraza ibibazo batari bwumve neza baraza kugusobanuza dufatikanye kukubaza kandi dufatikanye kwiyungurana twese rero pasiteri datinze utanga utubwira ni gute abantu babiri mubana mudahuje imiterere cyangwa nubwo mwoba batatu ariko kugira ngo bitange amahoro tubwire mu ncamake bigenda gute katwanze dusenga Imana yego turagushimiye Imana yo kwizerwa no kwiringirwa kuduhimbaza izina ryawe ryiza niwogezwe turaha muri studio na bene data ariko intumbero n'ugira ngo benshi bunguke kumenya uko bakwiye kubana ijambo ryawe ryarambwiye ngo tugire umwete wo kwezwa
ngo nukubana n'abantu bose amahoro. Mana asante ko dusigiye amahoro mwami Yesu gihe duze mu ijuru. Waravuze ngo duhaye amahoro, dusigiye amahoro. Aya mahoro dushaka gusigasira mu bana bacu, mu bavandimwe bacu, mu badamu n'abagabo, kugira ngo dushobore kuba ryatara mwami Yesu kugira ngo tumurikire abatarizera. Urakoze kuri mwiza. Izina ryawe n'iryogezwe, we nitekagezwe ya Kristo Yesu. Amen. Ya murakoze ku ikaze. Reka twifashishe rino jambo ry'Imana. Zaburi 139 ku 14. Haravuga ngo ndagushima yuko naremwe, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje. Ibikorwa byawe ni bitangaza. Amen. Cyane cyane nashaka kuvuga hari ahantu bavuga ngo kunaremwe mu buryo bw'igitangaza. Turabo turibo ubunyene kubwo twaremwe n'Umwana kandi yaturemye uko ashatse. Umwe yamugize muremure, undi amugira mugufi, umwe amugira ukerebutse, undi amugira witonda, umunini ego. Nivyo rero nshaka tuganira ko iyo miterere ukuntu tuba turi abantu babiri mu rugo, umugabo n'umugore, dufite imiterere idasa ariko tugatsa ku bana. Niyo intego indi ya kabiri ugira ngo niyo twamara kumenya imiterere yacu, umwese akamenya uko ari undi uko ari. Abadukurikira muzo tubwire muri commentaire dutegeze ku bana ni kujya mu gimana dutegeka cyane. Ingo ubunyene zifite ibibazo, abana bari mu kubaka, umwaka uheze ngo batandukanye. Byagenze gute? Ko bashakanye bakundanye, ko bashakanye batsezeranye ko bazobana iteka. Byagenze gute? Akenshi rero ugasanga bafuye imiterere. Ko n'imanza ziba mu miryango usanga kubira ngo naka nkanyubaha, naka ndabwira ngo naze akabanza kwega amaguru, naka ndamubwira ngo anyishure akabanza kubitekerezaho isaha, iwe akayifata nk'agasuzuguro. Iyo miterere rero karemano niyo tugiye kuvuga. Abantu bose batuye isi ya rurema, wataramu baravuze ngo haba imiterere ine karemano. Imiterere ine, iya mbere bayita sange, abambere n'abasange. Abasange n'abantu b'inkerebutse cyane. Uwo n'umuterere umwe ubwoko bumwe. Iyindi miterere y'ubwoko bumwe ngo n'aba melancholique. Abo babita kandi aba perfectioniste, abantu bakunda perfect, donc bakunda ibintu biri kuba perfect. Yes. Aba gatatu ngo n'aba cholerique. Aba kane n'aba phlegmatique. Ubu bwoko bune bw'abantu buba mu bagore, buba mu bagabo. Nta bwoko buri specific ku bagore cyangwa nta bwoko buri specific ku bagabo. Oya, n'abana bato ushogira abana bane batatu bakaba bafite imiterere imwe, undi akigira umiterere iwe kandi bavukana. Rero igihe umukobwa agenda gufiansa umuhungu, akenshi imiterere ntayo bitaho, abimva yamukunze akabona ni sawa, akabona hari bigenda neza ni bon. Iyo bagiye kugira mu rugo rero ugasanga biranse bikanka bafiki kwakunda neza ya miterere yiwe. Yesu ashimwe. Tugiye gutangura rero ku miterere wa mbere. Nabwiye ngo iki kintu cy'imiterere ni karemano y'umuntu. N'uburyo umuntu ameze, uburyo umuntu atekereza, uburyo umuntu yanzura, sivyo yikoze. Ni karemano ko Imana yamuremye. Arabyisanga. Umuco kintu wogera undi muntu. Kandi ariko yaremwe. Niko yaremwe. Wakimuhora. Kuvuga ngo nico wishizeho ucikura. Yes. Ariko none nico wisanze. Iyo ni facteur biologique, niko aba yaravutse, niko bararemwe. Reka duhere kuri iki cyambere rero cy'umusange. Abasange nta kuntu uvuga iri jambo ngo ndarivuge mu Kirundi cyangwa mu Kinyamurenge, ntiribaho. Kora nyine hari ibintu bizana n'abazungu aribo bakora ama recherche ama étude, ugasanga bakise gutyo. Ariko ningisigura urumva umuntu wariwe. Turabisobanukiwe. Umuntu wa mbere yabwiye rero ngo yino muki ngo umusange. Umusange ni inkerebutse.
ari sharp arabangutse cyane icyo ni cyambe icya kabiri ngo ni umunyabuntu bwinshi ngo agira ubuntu cyane akunda abantu abasange bakunda abantu ibo ibyo gutanga gukora nta maverse menshi bakeneye kubasomera no mu matorero murabazi azama yiruka bakivuga ngo dutange aba yagiye aba ari sharp mu bintu byose aranakora abasange rero ngo ni abanyabuntu amen kandi utomboye uri nk'umuntu w'umugabo ukagira nk'umugore w'umunyabuntu umugore w'umusange ubugize amahirwe kubera ijambo ry'Imana mu Migani 11:25 avuga ngo umunyabuntu azabyibuha kandi azavomera abandi uvomera abandi nawe azavomerwa ni byiza yuko uyu muntu azabyibuha azavomerwa ni ukuvuga ngo uyu munyabuntu nimba ugize amahirwe ukaba uzanye umugore w'umunyabuntu uwo mugore umusange mu wawe ubugize umugisha nawe n'abantu beza niyo umugabo nawe ari umusange nawe aba ari umuntu mwiza ikibazo niyo yoza ari umusange agasanga hari undi mugore badahuje icyo kintu cy'ubusange induri kabiradutse ariko reka mbwire abantu batwumviriza nimba uri umuntu w'umugabo ukaba ufite umugore umusange binezerererwa nimba ufite akantu k'ubugugu gatoya binezererwa kuko n'umugisha niko biri tubwiye amen uyu musange rero ngo ni umunyabuntu aratanga cyane icya kabiri nayo mvuze ngo aratanga ni umunyabuntu aratanga kandi ubuntu n'agafragma kamwe mu makarakterisitike y'Imana n'Imana n'inyabuntu ni nyarukundo akantu rero k'ubunyabuntu ni nka gift Imana ibaramwihereye kuko niyidoga ikimunezereza mu buzima bwiwe nuko batanze azatanga akanezerwa kandi ahandi umenga uronse niho nezerwa iwaza nezezwa no gutanga aruko yatanze uyu muntu umusange ngo ari yakira abantu cyane ari hospitalier akincha hospitality aragikunda cyane guhendara abantu kwakira abantu ubucinjira ukumva urisanze agira urugwiro voilà uvuze neza agira urugwiro cyane icya gatatu ngo akunda ni cya kane ngo ni umunyakirori cyane ni umunyakirori akunda ikirori akunda ibirori amakwe ni 20 anniversaire ndiyo ngo akunde ikirori cyane uyu rero ko akunda ikirori akenshi mu rugo bizo bigorana iyo umuntu abwiye undi ati umeze uko akenshi umuntu arababara nta muntu akunda ko mubwira uko ari ariko uno munsi ndashaka ngo kibe ikiyo umuntu wese yirebamo ari agabanye kubwa intérêt yo kubungabunga ubusabane bwo mu rugo rwiwe ikindi akunda ngo akunda ikiyago agatorero uyu rero ari umugore akunda ikiyago n'agatorero no kuja mu mihana y'abandi akenshi biba imbogamizi mu rugo umugore twumva ari umusange bien sûr hariho amakarite menshi mugira ariko aka kantu ko gukunda ikiyago no gukunda agatorero bakagabanya kandi twambere twari twiza nyene umuntu agizwe n'ibintu byiza n'ibibi nicyo bituma iyo umuntu akijijwe hagati yo gukizwa no kuzogera kuri ya perfection complete kugenda mu ijuru hari guhinduka hari ugenda uhinduka hari transformation tuba transform ku munsi ariko iyo utamenye ingwara bwe ntayo niho yikira iyo utamenye ikibazo ufise niho gikira uko ashobora gukora umunyakirori akumara ibisanzwe yego kuko biri muri we ariko wowe bana bikamubangamira ntagama mu rugo akunda amastori akunda uyu musange iyo ukeneye n'amakuru niwe uyabaza neza aza yavuga kandi ngo baza bakavye ngo bakunda gukavya iyo bavuga amakuru aza kubwira ngo umwana yarwaye agu telefone
Kamenyero umwana yagwaye yarebye kandi yari grippe isanzwe ngo baza bakabya cyane abasange ngo baza bakabya ngo bakunda gukabya ibintu byose bavuga ngo bakunda gukabya zashiramo gukabya abantu ngo iyo abantu ababanye babo ngo barabakunda ko baza babiyambaza iyo banyabashitsi kugira ngo habe ambiance mu rugo ngo bakunze kubiyambaza kugira ngo baze ni abantu b'umumaro cyane umuntu nyine agizwe n'ibyiza n'ibibi ikindi ngo bagira abasange n'aba optimiste ikintu kiyo kimushikiye azi guhinduramo iciza n'imidege imusize arakubwira ati no uko indege yagiye birashobora ko hari kuba accident imbere ibintu byose bibimushikiye abihinduramo ibyiza nagiye ku ishuri nayobewe ubwo hari impamvu hari kimwe nishaka kuniga kandi yego n'aba optimiste batandukanye n'andi magurupe nzo babwiye bahita babivunjamo ikintu ciza ahari hari kubikingi yego bakabigira positif mu buryo bumva ko biborohereje mbese n'abantu bakunda kwiyorohereza ikindi ngo bagira impano yo kubabarira n'ingoga iyo urakaje umusange nta umunsi niwo urangira atarakubabarira kandi ngo bibagira n'ingoga kujya kuntu bibagira n'ingoga niyo mubabaje aribagira ko banamubabaje mu buryo nawe yakubabaje utaje asebaza ngo wavyibagiye wowe kumbe utavyibagiye ukubona arasitse akagira ngo kubera uri umusange n'umugabo wawe wenda umuriro uko buratsi kuransekera wandakaje iwe yibagiye yababariye ariko ubundi birashobora ko atabara babarira abasange rero bagira imbabazi nyinshi barababarira byihuse bagira imiterere yabo nyine ikindi bakora ngo basange bazava amasezerano n'ingoga kujya bagira amarangamutima ashushe bayivamo byihuse nzoza kuramutsa ejo ijoro ryose akaba arayivuyemo ashobora gufiyansa ari umusange amezi 6 ukwezi kwa 7 akagutelefona mu bijyanye n'abihevye bazava amasezerano vyoroshe nkuko bayinjiyemo vyoroshe kuko ari abasentimentale bagendera ku marangamutima ngo cyane abo n'abasange babijamo byihuse bakanabivamo byihuse ego donc saba no kwizerwa cyane iyo ubwizeye ifugira reserve ukagira reserve ubwe kandi ngo kwera imiterere y'aba bano bantu ntibakunze kugwara ingwara z'imitima za AVC babisekera baguwe neza ni gake ngo bagwara zino ngwara za pressure aba wataram abo bakora ibintu byo kwiga abahanga baravuze ngo nibwo bwoko bw'abanyamiterere baramba mwisi bakaramba imyaka myinshi kubera abasange uwo umudokiteri umwe witwa Nelgosa niwe yabivuze ngo aravuga ngo basange yaragize research ngo asanga abasange nibo bwoko buramba cyane mwisi ikindi ngo babahuza beza baba abantu bahuza n'abandi babahuza beza iyo mwakoroganye biroroshe kugira ngo babahuze biroroshe kugira ngo babahuze nkiri ngaha reka mvuge kano kantu mprofite ino kamera donc no munsi mbabwira ngo abanywanyi bi YouTube channel n'abandi batwumva je uyu ndeba ndi certifié guhuza abantu naravyize nawe certificat ya mediation abantu bagize amatati kugenda kubahuza mfise izo skills mfise ubwo bumenyi nagize amahirwe ndavyiga abazonyambaza muzoce kuri Kamenyero abancontacte kandi ku buntu usarire kuba amahoro n'abantu bose nicyo kintu ciza kiba mwisi akunda gatambutse ka mediation ko murumva mubonye umuhuza for free kandi ko murumva n'umuhanga
akomeje kutwigisha nimugira ako mutumvikana numwizerwa turamuzi twebwe turasengana azabahuza kandi abafatire n'ibanga cyane gose ivyo nabiherewe impamye bushobozi ikindi naco ngo abasange nangirenga abasange ngo bagira impano y'ubuyobozi abayicaye muri church akabona katagenda neza atitanga nuko ari pastor akamavaza atitanga nuko ari diakona kamata atitanga donc bagira iyo mpano y'ubuyobozi muri ikintu kigenda nabi barahunga urumva ugize amahirwe rero karangwa ukaba ufite umugabo w'umusange ni byiza kumva ari umugabo w'umusange kandi akashobora kuyobora urugo amen abantu beza kweli abasange n'abantu beza ariko nyine abantu bose bazagenda bagira ibintu bibi ni byiza ariko ndikumva noneho ibo ibyiza ari byo byabaye byinshi basa ico nje nari nkeneye kubaza aho ngaho kiraho utaravaho ese abasange bari muri kategori bari muri kategori y'abakijijwe cyangwa en general abakijijwe n'abadakijijwe bose ni imiterere akarusho kubakijijwe nakubwiye ngo twebwe dukijijwe umuntu wese abifuza guhinduka jambo ryaravuze ngo twigane Ego twigane data twigane Imana twigane step by step twebwe dufite urugendo tugendamo cyo tumana naje ngo mbwira abantu bakiri mu miterere hirya iyo batuka twibanira amahoro n'abagabo bacu n'abagore bacu kandi ikindi kintu numva itandukaniro ry'umupagani n'ukijijwe utwo tubi twumvisemo umukristo ashobora kutwihanganira kuruta umupagani agafokasinga kuri twiza akanatwihanganira akavuga ati ikirori niba yagiye aratinda ariko umushitsi ntiyinjira arishima afite ubuntu bwinshi aratanga ako ikirori kugenda gutorera hari igihe ako ngako umugabo ahita agasimba kubera ndi kumva umusange afite ibintu byinshi byiza ubonanirwa kumwihanganira umupagani nyine umugore wawe yagiye ugatorero ukaza ugasanga umugore wari mu gatorero cyangwa yagiye mu birori utanamuhanguye kurabona ko umwihanganira gute kuko nawe nitso gushika ku wundi ari nkawe hari byo kwihanganiraho nawe umuntu wese afite des points faibles et des points forts ama point fort ama point faible kandi mitsa kubana atupa intego nubwira ngo nyine mwumve yuko mu ntege nk'izanje wowe umbera imbaraga nganiriza neza mbwira uti mukecu ariko ubona ko watinze wasarishije utaje gufoka kuko niwe njewe sinobona ari nimba nkundi nkuru kaja kwishakira inkuru ukaza ukambura mbwira uti yewe tubagiye mu nkuru ndazi ko zikunda ariko aya sama sameza nuze ngo tubive ntitubive kuko niko mezi niwenje ako je ndumva pastor aho ngaho iyo ni kategori y'abakristo umukristo kuko byanga byakunda nda mupagani umuntu utarakizwa ushobora kwihanganira iyo ngeso y'umugore wagiye ugatorero nono sirituno muco yacu ya kinyamurenge umugore wakunza agatorero byanga byakunda arabifa n'umugabo none agatorero ntuteze ngo kandi ko kuja ku musozi kiwanyu kuja ku musozi ntabwo ari kandi navuze agatorero savuze bimwe by'ubuja hariya kwa toto ku mata bose bakicaririya bajya bagabo hano mu quartier ntabwo ariko navuze kuva hano akaje kwa gahumuza abatumva mutwihanganira ko nta karorero akaje hajya munsi muri protein agatindayo sagatorero se none umva ari gitangaza abayakoze taravuga ngo nagatorero k'inzoga yaje yasinze nagatorero kakabajura yaje yibye isombe hariya abagore bazakunda kwiba amasomo kugenda gusikuru akayikuzanira akunda abantu kandi numva jewe iki kintu nta nubwo agatorero hari uburyo abantu benshi bakita akabagore hari n'umugabo w'umusange nkuko wari ubituye ukunda amakuru ukamanuka hamwe n'abandi bagabo umunsi ukiva wagiye he afite kumwe n'abandi bagabo baganira rero ico si ikintu numva wohita upfana umugabo agapfa gukora inshingano akaguhahira akaguheza ifaranga z'imboga akishura renti neza
kuvuga ngo agiye gutera inkuru n'ababo numva nta atagiye mu nzoga atagiye mu matabi kugenda gusa inkuru numva nje abatureba bazotubwira muri commentaire mu komante mutubwire amakuru agatorero sinavuze kuja ku musozi oya kuja ku mubanyi niho gatorero ku mubanyi mugatera inkuru kuko asanzwe ari umuntu akunda abantu akunda n'inkuru hari igihe hajyamo akaburitiro ugure mugenzi we ako tugavuyeho dutegereze n'abandi amakomantere batubwira agatorero katazana gatuma umugabo adahaha agatorero gatuma umugore atoza abana kuza abana ariko akabapanga agasiga bajyamishije ugashira akagufura ukamanuka mu baturanyi mugavuga amakuru wamara kwigabwe aravyishe wowe ndugaranye bana muri Kenya ikindi yukurikira ngo bakunda ubukorikori bafite esprit de créativité donc bakunda ubukorikori niyo sonzo mukusanga uno munsi yoja gucuruza ibitenge bidaciyemo ugasanga ari protect itaciyemo ugasanga mu cyuma cy'amata abenshi bakunze kwacira manzari ariko cyo muntu ntagira mushimamo mu rugo bati none wewe wa mugabo we ntugira mushimamo uno munsi protect indurike birabaye mu rugo ego nikomeze nkunda ubukorikori nkunda ibizana nkunda icyo nzi ko bagifa hano iyo biferenza aja iyo bipfuye hano aja hari iyo hajya bipfuye iyo plan B ifuye plan B abafite plan B abo ni n'abasanga bakora akantu ka sociability iwe ntabatobana ntuzi ko hari umuntu akunda umuntu ameze cyo kimwe yego akunda umuntu bameze cyo kimwe umuntu umwegeze kuvuga muri church hajya iwacu nakiri hajya iwacu mu kanisa yaragiye hanze yo byumva yo byiba ko yayivuze aravuga ngo kera yakunda Imana cyane ngo agasenga cyane agaterama cyane ngo ariko mu nyuma za kwisanga atakunda abantu kandi aparama yarabakunda baragenda tuti kubera ngo yakunda abo maze cyo kimwe yakunda bari calme nkawe abavuga make nkawe ati anje ndahari nabona kunda nabikundiramo niko yatubwiye niyo umva Ikiganiro imiterere imeze kimwe ariko wahura nawe udafite imiterere akumva nta araho niyo miyegereza araho nyine wakunda iwe exact nawe yarayivuze ati nsanzwe nikunda ati nsanzwe selfish ndasinda bikundira uyu musange rero iwe akunda nta muntu batobana usanga uvuga menshi usanzwe uvuze make dabara nusanga uvuga make arakuvugisha none urayakumwishura se nimba uri umuntu atongana murabana kuko ni muratongana hama mu nyuma kureke yibagirana anakubabarira yego nta gwangu nta cumba c'ugwangu biba mu mutima wiwe ntatoranye uyu muntu agira akantu ka sociability rero agira umubano mwiza cyane ngo n'abandi uyu turacyari ku musange tugiye kuvuga rero ibintu bibi by'umusange arabifise kandi yari afite ibyiza byinshi ibyo byari ibyiza tugiye rero kuvuga ibintu bibi umusange agira kandi ibyo bintu bibi nimba witeka bimwihanganiyemo urinde ibintu byihanganira ko nawe sibyo bakwihanganiye ko afise gahunda n'ubundi yo kwezwa yo kugenda ahinduka buke musunike buke nawe kuko n'umwama mwihangani wewe nawe arakwihangani yego ibi birero ngo umusange agira ngo arahindagurika nakavuze arahindagurika cyane arahindagurika umunsi akemera ejo akanka umunsi akaba gentille ejo ntaku arahindagurika nabwiye ngo ava mu masezerano byoroshe cyane ava mu masezerano byoroshe akemera ikintu ntagikore nuvuga ngo ni nkundamugayo inkunyankamugayo ni igiki contraire Ikiganiro ico kintu
komeze ese umuntu mutegereje atari nyankamugayo aba ari iki umuntu atari iyo utari nyankamugayo aba ari umuhemu iyo yohemuka 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 reka mvuge ngo yohemuka kuko afite amakarite meza yandi yohemuka byoroshe yohemuka bitamugoye yitaye ku mugabo igitangaza cyo guhemuka ciwe yona guhemukira ukambwira ati uze kuza hano saa sita cyo tuvugana ntaze saa sita akaza saa kumi akaza aseka nkaho umengo ntacyo yakoze ntacyo yubwiye kuko opposite y'ubunyangamugayo ni ubuhemu yohemuka rero umuntu yohemuka kandi ugasanga nta n'icyo bimubwiye yego wa mugabo ufite umugore w'umusangine birashobora ko yohemuka ariko nawe ufite akazi ko kumwigisha afite akazi ko kumukebura ko kumugira inama ega nta muntu adahinduka nta muntu adahinduka uyu rero ngo yova mu masezerano nta mpamvu ubukwe yova ngo ata mpamvu bitamugoye afite impamvu zero ko bitamugoye kandi agaseka kandi kamenya ntacyabaye ntibege icyo yimutware ni kare niko benshi bazarakarira ugasanga ukoze ikosa ariko bado ntabwo uri kuribona uri guseka gusa ahubwo bitabyongera wa muntu uburakari ariko iyo wakoshe ukaza nyine waciye bugufi ariko umusange ko muramwumva yego rero uko turumva ni imiterere ariko ishobora guhinduka ego ishobora guhinduka imiterere umugore w'umusange umugabo w'umusange aka kantu muzoga hehe uko nyene nanje ndiko ndiga bino bintu haraho nisa ndavuga ngo naramenje nama numva ndiyaza uko ndi pasteur ndavuga yiwe ese aka kantu nyene nukundi bikora ivyo yego ndagafite kano mbega hajya wewe wagiye mu rugendo rwo kugahindura cyane pe natwe turatangira okay iki kingenzi kwaragira ngo bakamenye ko akagira ko baca ni nk'ikiyo tubashize imbere bamenye yuko kababaza mugenzi we babonye ko atari keza ikindi gitangaje cya kabiri ngo barasesagura cyane barasesagura kandi kare ko gusesagura nabonye Frank yamaze kurakara ni nkaho wiwe ngira ngo amusange arisanga aho ngaho ngo barasesagura cyane kubera bagira urukundo rwinshi umusange si kesi yo kwikunda ibo ko bagira urukundo rwinshi gamenyereye guheza 30,000 by'amakenya kabwira ngo amafaranga yambikire nibikugora cyane jewe ngushikiye ahubwo ati mwana wa data abananje ho ntibariye nta byo kubaza akamenyero ngwaze umubaze nibariye ko ari mu extraverti byose ni aho nyene 2 cyangwa 5 utabajije ntubaze kubera ntuhema ubura amahoro ubuzwa amahoro no kutafasha no kutabera umugisha mwene so bitwa ko wabikoze neza ariko ukibaza ufite mugenzi wawe ugomba kubaza rero babasange bene badatamwe muze mubwira abatware banyu cyangwa abagore banyu mubabwira iti nakabera mugoye none nkoze uko siko kwiza inzi w'umugabo w'umusange agira ubuntu bwinshi iwe nuko amana kubwira terura imeza umugore ibigenze gute tega moto genda uzanire kira gisigaye ifasha bara kuyitanga agafuka agasigara gutyo umugore agasanga ibintu byagize kazi umuntu umwe mu gihugu cyacu sino muvuga izina ariko niyo mvangira zimi umuntu umwe yaje mbwa ati mfise ubukwe nta koti nta ntebe nta je n'ai rien dans la maison nta kimwe mfise ati niko bimeze reka mbe nguhaye ibintu tuzobona ibindi yama tuma kwikama uwo mugabo yama pakira byose umugore nta makuru ati byagenze gute ati yewe ati byagenze gute nyine ko nakayaje hano nta koti ati naki byose araterura aramushira ari abantu babasanga bagira ubuntu burenze bagira ubuntu bwinshi ariko agakosa karimo mwakumvise urumva ukora ikintu utakibwiye mugenzi wawe aho niho bibi
ariko nuzobwira mugenzi wawe bizaza byoroha nubwo utobitanga byose nkuko yari yabigenye kubera ubuzi ko umugabo wawe agira ubuntu bwinshi hari uburyo nyine nawe ucisha mukavuga ati kubera impamvu ni reka tube dutanze iki ngiki biko tugira inama twibana ingenzi nimwe babiri bajya bose baza mu nyuma ariko umwe ifo kumwamo hagaze neza ya ikindi cya gatatu ngo ntibita ku mwanya gahunda oya mbwiye saa sita ashabuza saa gahunda ntibita kuri gahunda kandi ukabona araje ntacyo mubwiye uvumenga nta kibazo reka tubwire abasange bene data kuko gahunda ari kubana neza n'abantu bacu inshuti zacu muze mufata umwanya neza ntacyo bitwaye nimba gahunda ari saa sita yiteguye guhera saa yine nta kibazo saa sita umugezeho kugira mubane neza hari akandi wari wavuze mbere mu byiza by'umusango muri shapu mu byiza umuntu uri shapu ariko aka kabi uhuye n'umuntu uri shapu wamara akajya kabi nawe ukisondora ukagenda buke hari abantu bakunda gahunda takujya wagize ariko iki kiganiro ibintu byahindutse ikindi umuntu bakunda romarike amategeko wowe wa mugore we aho ubona wagize gute yo muri watsi surtout ko hari ginabwa bakunze gutanga amamarike mu bantu akamakubwirira mu bantu gutya abasange imwe nimba mufite abagore basange cyangwa abagabo basange kirazira kumuha romarike itegeko donc mubwire bukeye yo mbe urazi yuko ego ubwire ubusa nubigira itegeko umuriro wakamurugo abasange murabumvise mwe abantu umusange nakundi itegeko arareyagisa atarabitekerejeho mubwire buke musaye bukeya ntacyo bitwaye mubwire mu buryo bwiza none se ku mugabo ushize umugore wawe itegeko uko ni incaha ni bibi ese ubundi abagabo ndababwiye ngo muri ba directeur y'abagore ariko biranditswe pastor oya si banze ngo muze ba directeur ba chief ba directeur umutwe urugo oya murafashanya uwo n'umufasha wawe nukuri murafashanya bibaye itegeko akenshi abagore bari revolta ntihajye umva ngo zasambutse si bari kuja hanze zigasambuka wayi barabacinyije cyane hano bageze iriya bati attention byaraheze biriye mwumvikane mu biganireho nk'ibitegeko hari umwe ngo wagezeyo ngo aramubwira ati ngo ni wankubise no aho none gahano gastagukubita ibaze waramusezera aramubwira ndagwicumbi ry'iminsi mikeya komeze wishakire aho zoto ingo zimeze neza abakristo zubatse wibutse urushigwa muri byo turamugeraho mu kanyo uyu nguyu babwita melancholique turamugeraho mu kanyo nguyu barahari bene ariko hari itegeko rimwe na rimwe bishobora kuba ngombwa gute duhakarore rimwe na rimwe no uvuga ngo reka mvuga umutware uzavuga ijambo rimwe ryari ngo ubutware bwose buva ku Mana reka mvuge gutyo mbese nk'inshingano z'umuyobozi cyangwa izo nshingano z'umuyobozi bashobora kuziburaho mu mutware no bugira gute no guhugura gutesha no guhana rero aho ngaho hari igihe rero ushobora umubwira umuntu ukagenda umubwira gake noneho wabona byakomeje kugira noneho bigasaba gukoresha nk'itegeko ndumva ibyo bintu nabyo byo kwemera pasiteri basubize reka mbabazi yego ubundi uko guhugura gutesha no guhana ni muri ni kadire reka tuvuge nko guhana reka tuje muri aho guhana reka tuvuge nko guhana erega mu rugo nimba wowe uri umutware w'urugo yego nibisigura ngo uri directeur w'urugo ntabwo uri headmaster oya urege gwera ngo werekeze ariko hari igihe nawe yo kwerekeza gusanga kurusha n'ubwenge urubizi uri twara abagore bacu ubwenge abagabo umugore bibiri yavuga ngo dukurikize icyo birivuga bibiri yavuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo noneho umugore akamufasha
aho umugabo ananiwe umugabo agafasha oya siyananiwe iyo niko mbyumva kubera ko umugore aza gufasha aho wananiwe ikiganiro chama couples reka tuvuye ku miterere reka tugaruke ku miterere ni ibyanditswe reka iyo cyanditswe reka tuzocinjiremo next time tuvuye kuri imiterere kwanza hariho part 2 iyi ni fondation ni nk'ikirago turiko turasasa kugira ngo amakouple aze yicareho yego nayo iby'ubuyobozi n'ibiki reka tuzovyige tuzobinonosore duse byanditswe kuko numvisha turi mu manga oya ni turi mu manga ntabwo muri mu manga kwanza umugabo ujya muri bibiliya afise icyo ararepresenta ubumana bwose umugore akarepresenta itorero ariko na nyamugabo nawe ari mu itorero naho yitwa ngo umugabo ararepresenta imana ari umutwe w'itorero nawe aragaruka akaba kandi nanone itorero uyu ni mwene so muri Kristo Yesu uyu nguyu umugore wawe ni mwene so mu mana icyo reka tukivuga ikindi gihe tuvuye ku by'imiterere tugaruka muri imiterere ngo abasange mwacu bagaciro ni careless ni ba careless cyane ni bike bahagaciro tacha bahagaciro naravuze kare ngo barakavye baza bakabya cyane iyo avuga inkuru aza akabya kandi mu makabya nkuru haba nko kubesha none nkubwiye ngo naje ngo mvuye isamba ngo shikano ngo ariko narushe ngo ako narushe mana ngo ariko nukuruha ukabikabiriza iyo ukabije inkuru ububesha kenshi hari nige bavuga ngo narushe kandi utarushe rero ngo baza bakabye barexagera rero mwabasange niyo mwexagera hituzomenya ko mwavuze ukuri cyangwa mutavuze ukuri muze muri exagera twumve ko nyene ari ukuri muvuze bavuga ngo umwana murizi ngo natukubiki ngo nakugwa urutozi kwa akunda kurira ntumenye ngo urutizwa muri iyi rero basange mureke kwexagera umenye igihe yavuze ukuri n'igihe yabesha ikindi cyo ngo bakunda kubibagira cyane barebagira pe aho niba basange gusa yego nimba bibagira rero ukabuze uti namenye ko umusange yibagira kandi umugabo wanje n'umusange akazi kanje nugira gute ko ndumufasha nzomwibutsa ntituzobipfa ntabwiva wageze serasiyo indurira abaye iyo wibagiye gute kandi induri kabira yibagiye akubwira ati iyo nibagiye rondera aho kopesha mu butike naco bitwaye niko ameze yibagiye yego nimugipfe suko mukanga nimugipfe kabisa ikindi ngo bagira desordre cyane ngo bagira desordre amashuka n'amashisheti ugasanga biri mu kabati amashati n'amaribaye wawe ugasanga biri compartment imwe ngo bagira desordre cyane kora hano bari ngo byinshi ngo bagira desordre cyane abapatara y'abagabo n'amajipo y'ugasanga byose biri hamwe abo barabasange rero mwabasangemo tunabapenda imana yabagize kuba basange ariko utu tudefu dukure muri ibi bishimwa tubikuye mu bigawa kugira ngo tumere neza ingo zacu imana ibamugisha tugiye kuca kabiri bwaturangize nabwiye ngo haba abasange melancholique phlegmatique n'abacolérique tugiye kuba melancholique turakora vuga babiri tuzogaruka ikindi gihe twonya kandi aba melancholique rero nibo bantu beza babaho mwisi yego aba melancholique ngo na perfectionniste niyo point fort yao utuntu twose tuba turi perfect no mu mutwe bari smart ibyo bakora biri ego ngo bakunda isuku cyane amen aba perfectionniste aba point fort ngo bakunda ibintu bitunganye biri ku rutonde rwiza ibintu bitunganye biri ku rutonde rwiza donc chaque chose à sa place ikintu cyose kibe mu kibanza cyawo azashika mu rugo nashika mu rugo ari melancholique nagasange urukweto ku muryango ndani umuriro watse
nimba rero uzi ko umugabo wari umuperfect ari melancholique cyangwa umugabo wari melancholique yagerageza yegeranya inzu ntasange kuseka kari hasi ikaramu hasi amakaye y'abana hasi oya kugira amahoro atahe mu rugo gerageza ugire gute utunganye ibyo mu rugo nimba uri umugore utunganye nimba uri umugabo ntushike ngo uteresa ishisheti munsi y'intebe mwabagabo muranyumva turakumva umugore wawe niba akunda ibintu bitunganye inzu ugasanga yayikoze yayipanze yagize neza abagabo hari akantu bazamagira urukweto ngubu kandi n'amatope arakandagiye n'amatope urumva umugore wa imiterere yiwe arababara isuku kera kari akantu kaba kamukwajije nubwo abagabo hari igihe bishiramo kiriya kintu cyo kuvuga ngo ni directeur tugakuriya wari wikoze ntiyite ngo umugore ngo afite isuku akamayishamo ka kantu k'ubuyobozi ati ndakandagira akamambaya ariko burya uba wabangamiye ati si wanje akunda isuku kera kuriya nta kantu ukabye urivugiye ariko usanze umugore adafite isuku nyene nivyo bige nyene nuguhita utora niba ari urukweto ukarushira mu mwanya wago kubera uzi umugabo wagira isuku imyenda ukayishira mu mwanya wago twese ntabwo navugiye bamwe abo rero n'aba melancholique imiterere yabo icya kabiri ngo atekereza cyane imbere yo gufata decision n'abantu badahubuka niyo uhubuka ku jambo runaka no mu kuvuga niyo uvuga ijambo ahubutse ngo abanza gutekereza abanza guturuna la langue we ntagira 7 fois ngiragira 20 fois imbere yo kuvuga ijambo abitekereza n'imbere yo kucemezo abanza kubitegereza ngo nahubuka batandukanye na wa musange winjira vuba akava mu gutekereza avuga vuba umwanya akakivuga ariko urumva umuntu ubanza gutekereza ngo nabantu beza cyane akunda gahunda ngo n'isuku ngo n'urutonde iyo uwo mbwiye ngo aze kumuhurira ahantu saa sita mu 5 abahageze akunda gahunda isuku ngo n'urutonde urutonde ordre urutonde ibintu bipanze neza ngo akora akazi neza kandi yita ku tuntu dutoya ududetaye duto atwitaho ngo ni detaye duto atwitaho cyane mu buryo niyo mbwiye ijambo kora they overthink bazi gusoma hagati ya lines rero akantu gatoya kose agatindaho cyane niba uvuze akantu gatoya gutya arakumviriza agatekereza urumva aragoye ni façon de notre kora uguye abaye n'umusange urumva ko wamusanga papa aparagurika ariko ntibikwiye kuba bibi wamusange we ari n'igihe abona ko ntakirenze ariko uyu nguyu urumva iwe araza kubitekereza akantu gatoya abitekerezeho kuko ngo ni umuntu ari très organisé ari organisé mu buryo no mu kabati kiwe abaze ngo mashati araha bibiliya ndayibika aha hano niho hari brosada yanje apana byo mugabo aza akavuga ngo umuswaki wanje rero wibrosheje bro umuswaki wana menya aho gute iwe akantu kose wazaho karikiwe akantu ko guhanagura ikirato agatambara abazaho kari akantu kose abazi ukuntu gapanze ngo nabantu bari très organisé ikindi ngo numwizerwa cyane iyo yemeye ikintu waragikora ntabwo yati mami kuri ukwezi nzo kwishura inzu iyo fata ide nahubwo hako tagikora sinyangamuga ni inyangamuga yahubwo si wa wundi uhemuka numwizerwa ikintu cyose ashoye mu kuboko ngo bashangwa kirangize kandi kirangize ki perfect kandi ngo agira impuhwe cyane agira impuhwe akita ku banyabibazo nawe nyine ngo agira impuhwe akita ku banyabibazo akunda ngo kwiga cyane no kumenya akunda ido nido kano kantu k'ido nido reka nkavugeho akunda details nimba guhaye amafaranga kamenyero aya mafaranga ugende uyagura umuceri reba hano
wavuze ngo ushaka umuceri ego ibiro bingahe 25 niki nibishimye ibiro bingahe 10 ntumbwire ngo acengura amashesheti ngo burya nagiye ngo ibiro ngo oya nakeneye nimba ari 25 kilo y'umuceri gura 25 kilo y'umuceri nizo 15 kilo y'ibiharage canke 10 mwavuganye kora ikindi kitari kandi abagore bakunda kubikora abagore akamubona igitenge c'igihumbi akamakubita igitenge aba melancholique rero nimba ufite umugabo w'umunyakore akunda nimba aguhaye ikintu gikuru nugaruka akakubaza mugwiti ego naguze umuceri 25 kilo twabivuganye aya naya hasigaye ko yamubwira hasigaye nca moto yamubwire neza nompa kugira ngo akontrole akantu ku kandi niba ari na paper bag mubwire ngo nabuze wishira abagore rero bakunze kwidoha ngo nawe ngo n'umunyu ndakubwira umunyu nawe niko ameze mubwire umunyu ko umunyu wa 20 bob nizo tabo muzo amazuko be yishakira detail nompa kugira ngo akomprime kugira ngo akunyanyase niko ameze akunda detail akunda ibintu biri clear nakunda kumubesha nakunda babesha irihe wambwiye ko nakunda kubabesha simba ko yamusubiza ariko mubwire nyine byagenze nabo bakoze azama kugira ati nahembwe 45,000 azama kugira idonini iyi nzu ndayishura 15,000 nabize umuceri nabize azama kugira utonde ariko abagore hano muri no mwana wacu yobwira umugabo ngo natuje ibitenge 10 ariko hari n'abagabo batarabizegwa ariko bazabahisha amafaranga tabwira umugore neza ico kintu ahubwo niba ukitubwira none niba ari igihe ca kapu abagabo mu kanwa kabo bahora ntafaranga bahora barira ngo kuzumera gute ntuzewe nguko ntuzi ko atafaranga zibaho ariko ipurusa nyinshi zigira abagore kubera ko iyo abagore baje kuba aribo baza bapagasa kuko twe tuba dupagasa muzukuri uzureba cyane cyane iyo umugore atangiye gupagasa niba utazumwizego wambaza kena ngo twadufaranga zanye twiwe twose akoreye tatugaragaza akena ngo umugabo gusa ari ukomeze gusohora bamubwira ngo bakoreye angaya cyangwa bazanye amafaranga tuyakoresha akamakena gusa ngo ase narayiwe gusa ipurusa nyinshi numva abagore nibo bakunda kwikunda ko baratwumviriza abari nyuma ya kamera dukubite commentaire ngaho ibikwiye nibiki soko duhuriza hamwe twese tugasharinga amasharge kugira ngo urugo rwacu nta muntu numwe atifuza amahoro mu rugo wiwe rero ntushake ko haba atacu wa contribuwemo no arahaba ariko nawe ugize ico wakozemo melancholique nayo ndabwire ngo akunda ibintu biri clair numubeshe nikindi nganazo kwizera numubeshe idoni mubwire ko waguze ntubwira ngo nzegura amashesheti mwacembora ngo ibintu ngo ncagura ibi eka kugira bavuganye gura ibyo wavuye mu rugo mwavuganye ntabwo kuvuga ngo wahuye n'ibirayi mu nzira nabitumye umuceri nanabigusaba bimwereke uti naguze ukuntu kwendeka ndakwandikire ati sawa uti nuko bimeze iyo wabimweretse ni sawa eko acagubwa neza cyumva nyuzwe kandi nabwo yangusubiza amafaranga oya abayuzwe abimva ari sawa bikoze neza abayumva nawe afite umuntu w'umwizego kuko nawe ari umwizego ngo abakobwa rero bakunda abangu ba melancholique why n'abantu ngo batanga care cyane ngo n'abantu bakunda cyane iyo akunze ntabyo gusubira inyuma nawe yumuhemukiye akenshi usanga ari babahungu iyo wamuhemukiye yahemukiwe kurongora biva abahungu ba melancholique abagabo ba melancholique ngo bazi igikenewe mu gihe gikenewe ose musurutisha ajya kujya mama ntubona ko Noel igeze akine gitengo ya ntumusurutisha abazi igikenewe kuko bari organize hano abazitsi mama ukora kene gitenge mama kene gitenge arabizi pressure usumutiye pressure ngo iragato umwibutsa ariko ukamuvyihorerera bisanzwe ugume guhirira ni umuntu uri care ababizi abazi gikwiye mu gihe gikwiye melancholique ngo atangira cy'agaciro
iyo atanze atanga icy'agaciro nawe iyo umuha ashaka abakunda icy'agaciro aragoye no kuba umusatisfeze kuko bakunda gutanga icy'agaciro nabo bashaka icy'agaciro ntabwo wica agaciro ntugire ngo niwe wenyine nawe aragikeneye navuga ati ndakenegura umugore wanje aza kubita urusipere ngaho ati nguru akunda ibintu by'agaciro nawe no kwambara yambara iby'agaciro nta gikomba nta zisoko za gikomba ni sawa rero niba gufungiye icy'agaciro nawe gerageza umuhe icy'agaciro icya kabiri ngo bagira amakenga they overthink ngo baza overthinking cyane icyo uvuze akidivizamo gatandatu kugira ngo umenye kuri kose ngo nibo bantu ku isi bafite urukundo n'aba eho tugiye kurangiza n'aba ero ngo n'aba eho cyane n'aba ero muri ero ni ukuvuga mu kinyamurenge intwari bitangira abandi muri abo hari abagiye banavugamo abagize research umuperezida wa Amerika ngo yitwa Abraham Lincoln ngo nawe yari melancholique abantu benshi baba melancholique n'aba eho Imiterere do Calcutta mu Katolika yawe itangiye abana cyane imfuvyi arazwe mu makuru mu mateka agira n'ibigo by'amashuri hari n'undi mugabo hari n'undi mukozi mu president ntuvuga mu zina hano nawe no melancholique muze kumwiyumvira namwe ni muri batowe nawe ngo melancholique donc melancholique n'abantu bitangira abandi cyane bagira amadefo bagira amakarite ariko amasanda abona yagiye tuzogaruka dufite part 2 dufite twagira part 2 tuzohera ku ntege nkeya zaba melancholique cyo tubandaye kuba cholerique tubandaye no kuba phlegmatique yego mwese azisanga umuntu mbere yo guhinduka no kubana namwe nesa amahoro Imana ibaho umugisha sawa pasiteri urakoze cyane ikiganiro cyari kiryosha ahubwo tungwe n'ukuntu tumaze ariko no kugira ngo mutarambirwa tugiye kubazana na part 2 nayo iraje komeze ko muri harimo amakuru menshi abasange abamelancholique n'abantu batangaje harimo defo ariko none abamelancholique bise nta tegeke bafite ni beza cyane nta nubwo yabarangije ashobora no kuba abarangije kwera amasaha ariko n'abantu beza itorero rose abamelancholique n'imitorero turi igihumbi kandi ngo abakobwa ngo bakunda abamelancholique ngo bagira ke yemwe mbatungiye agatuka abakobwa mw'abakobwa nimone mungumamera nimureke fatwe umuntu wizegwa udakunda ibintu by'indo n'indo ni ibintu byinshi mugende mufata agatebe mwicare mutegere habe nanje ndavana nongere nicare nongere nicare nije ukurikirana wa mbere kugira ngo nkomeze nige kuri pasiteri watubwiye ibintu byiza tuzokora party tuzogera no kuri 5 ni ibintu byinshi hari utundi twari tugiye kumubazamo ko kutavuga umugabo kuvuga ifaranga afite balance ibyo byose ni iby'urugo biriya umutwe umugore kumufasha ibyo byose ko murumva ni ibintu byinshi pasiteri turagushimiye cyane ibibazo mwandike aho mutasobanukiwe aho mwumva mwari kubaza ariko kubera muticaye muri uno mwanya ndimo mwandike n'ubundi nagaruka tuzongera tubimubaze rero pasiteri turagushimiye namwe murakoze cyane kandi yavuze yuko afite certificate yigiye ibintu byo guhuza abantu mwumva amakimbirane ntaza urumva n'abantu babiri bahuye bafite imiterere itandukanye ariko hari uburyo abigishamo akakubwira iyi miterere y'uwacu yanavuze ko hari urugendo rwo guhinduka harimo urugendo azogenda ahinduka ihangane azogenda umuntu ufite certificate ntabwo ari ibintu zacu zo kuza gusa ngo natekereje oya yiwe yaravyigiye muzomushake abakeneye contact ye muzandike muri commentaire tuzobibaha none turagushimiye ko witabye utumire bwacu Imana yo mw'ijuru eguheza umugisha rero tuzogaruka part 2 mube tayari tuzabaza n'ibibazo ibi bintu hari bimwe twavyihoreye gusa tutubishira ahantu ariko muri part 2 tuzoza noneho tubaze ibibazo tumubwire ati se hano bana basange byagenze gute ibyo byose tuzobibaza uzozo bitubwire rero kuko twatangiye dusenga nanone wo dusengera pasiteri dusoza kare ishimwe n'ijyawe mwana ubwenge buva kuri wewe ni wowe uhindura umuntu akaba ushaka kwabo mana udutransforme rwose kugira tubashe kuba umunyu w'isi kugira tubashe kuba itara rimurikira abatarakumenya reka abatarakumenya mwami Yesu tubabereye
cyitegererezo bahunge uriya mwijima baza dusanga uri mwiza kandi intego yanubira ngo abantu bose bazakubona uwo musi w'amateka urakoze uragara ku ngoma ubona iteka ryose amen